Twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV Nyagasani nakomeze kubahaza ibyiza rero mwese mukurikirana iyi channel niba utarakanda subscribe kanda subscribe like share ndetse ujye usigaye ibitekerezo kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu. Uyu mugabo rero muri kureba ku ifoto ni Donald Trump uri kwiyamamariza kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo rwose agifite ibirego byinshi cyane bimuhama hariya rwose mu rukiko ariko nubwo atarakatirwa. Trump rero arifuza kuyobora manda eshatu nka perezida wa Amerika. Ni inkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwa karindwi 2024 saa 1:12 hamwe na Denis Nsengiyumva. Umukandida w'ishyaka rero ry'abarepublikani Donald Trump aravuga ko ashaka gutegeka manda eshatu nk'umukuru w'igihugu. Si ubwa mbere rero Trump atangaje ko yifuza ko habaho manda ya gatatu na mbere yaho guhera muri 2019 yabivuze inshuro nyinshi. Ubu arimo rero arashaka iya kabiri. Muri Gicurasi ubwo yiyamamazaga imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda National Life Association, nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya gatatu atarabona n'iya kabiri. FDR rero imyaka 16 imyaka hafi 16 yagize manda enye simbizi ariko se twabaye rwose aba manda eshatu cyangwa manda ebyiri nimumbwire. Uwo Trump yise rero FDR ni Franklin Delano Roosevelt, azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye. Yabaye rero perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda ebyiri. Uwo rero mu ishyaka ry'abademokrate yatowe inshuro enye muri 32, 36 ndetse no mu 1940 n'1944. Yitabye Imana bisanzwe azize urw'ikirago ku itariki ya 12 y'ukwa kane mu 1945. Amaze amezi abiri rero yimitswe muri manda ye ya kane na nyuma y'imyaka 12 n'amezi abiri ku butegetsi. Yari afite imyaka 63 y'amavuko. Kugera rero kuri FDR itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka, nyamara nk'uko tubikesha ikigo cyitwa National Constitution Center cyo mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu, cyazobereye rero mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuryigisha muri rubanda. Bamwe mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za perezida wa Repubulika inshuro zirenga kuri 200 kuva mu 1796 kugera mu 1940. Congress yemeje umushinga w'ivugurura wa mbere waryo ubu bwoko mu 1947. FDR nyuma rero y'imyaka ibiri atabarutse n'ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu 1951. Bya leta rero bitatu bya kane bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuha umugisha. Zari 48 rero kandi wari ukeneye 36 byibura. Uyu mubare wabonetse ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri mu 1951. Leta ya Minnesota rero iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangije kuwemeza. Rivuga ko rero nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri, nyamara Trump siwe umunyapolitike wa mbere uvuze ibya manda ya gatatu. Hari n'abaperezida 4 bayishatse birabananira nk'uko iyi nkuru rya Amerika ivuga. Twavuga nka Ulysses Grant mu 1880, Theodore Roosevelt mu 1912 na Woodrow Wilson mu 1920 na Harry Truman mu 1952. Uyu ivugurura rya 22 ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba. Ryatangiye rero gukurikizwa ku wamusimbuye perezida Dwight David Eisenhower wategetse kuva mu 1953 kugera mu 1961.
Perezida Ronald Reagan umurepublikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere, wategetse manda ebyiri kuva mu 1981 kugera mu 1989. Nawe yari umunyapolitike barwanyaga ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga. Iminsi 3 rero mbere yuko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya 17 y'ukwa mbere mu 1989. Ni ishyaka ryacu ryashyizeho irivugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri Perezida Roosevelt wabatsinze mu matora inshuro enye zikurikiranyije, rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka. Nzashakisha uburyo rubanda barikuraho. Gusa rero uwo ari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho. Byamusaba ko ivugurura rya 22 ribanza guseswa n'irindi vugurura ry'itegeko nshinga ryabanza kwemezwa na 2/3 by'amajwi y'imitwe yombi ya Congress na 3/4 bya leta 52 zigize iki gihugu. Ni ukuvuga byibura leta 38 byafata imyaka rero. Yaba rero Trump yaba Biden uzatsinda wese mu kwezi kwa 11 izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma. Ngayo ngo ukorera amakuru yacu yaragezweho muri aka kanya, mwakurikiraga kuri Rwagakoco Live TV. Nyagasana akomeze kubahaza ibyiza no kubishimira muri byose. Reka tube ducumbikiye amakuru yacu ariko tubararikira gukurikira andi makuru yose agiye yagezweho acara kuri murandasi hirya no hino. Nyagasani akomeze kubishimira. Bye bye.